Sika tiragsak ko. Tinapalabas, kinasarita ni Don Romeo ni Oliver. Anasken ko maasalaan na lang ti ugali ni Jinky. Ket kalangin na daytoy anasayaat. Basta lakit di na aramidan ti ammo na makapadakas ken kuana. Kinanunungan ni Oliver tinasaw ti amana. Iti sabali abangir, inikka ni Richard ni Elisa iti kwarta. Tapno sigurado nga adda aramaten na. Bayat ti kawanda ka ni Tess. Saan matan ang nakapagkadkad ni Elisa ang nangawat iti kwarta. Ket nagyaman latan ka ni Richard. Nakagtang matan da Richard, Tess ken Miss Jinky iti probinsya. Ni Tess, timbaon ni Miss Jinky agumatang iti pagsasangwanda amakan. Buenang papagayam, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Apay nga inlako ti akin kukuha da ito'y apasdek. Agnaagdan iti Amerika. Kat awan mangaywan iti da iti apasdak. Iso ang ginatangkot. Restaurant matlasigod da ito'y ngam nabayagan na nagsardang. Napintas apasdek. Iso nga rod ang magustuwak. Adto yan ti impa-take out mo amakan, Miss Jinky. Okay. Isaganam nga rodan. Kat umuna kamin ka ni Richard amangan. Ha? Maudi kan, ha? Gapo, ta saan kamat? A boss? Anya? Alates, isagana mo ti makan. Dito'y tayo latan tera sa amangan. Tamak pa bang arti angin dito'y? Sige, isagana kong dagiti makan. Agigiddan tayo namangan, Tess. Makigiddan kan kada kami. Okay lang, Richard. Awan pagdanagam kanya. Umuna kayo latan kini Miss Jinky. Sige, Tess. Makisango kan kada kami ka ni Richard. Tangay iso amis mo tinagko na nga agsasango tayo amangan. Nalpas tayon anangan, Tess. Idalimanat mon dagiti nanganan tayo. Sige. Katkalpasan na. Agi na tayo pailaan. Richard, adda silid dito'y pasdak ko ang mabalin mo apaginanaan. Kat si Kamat, Tess, mabalin mo latta ti agidda ijay salas. Sige, awan palikot. Siya akong ti agidda iti salas. Tas si kay Saled, Tess. Saanan, Richard? Tess, saan ka, boss? Iso asikan ta agina na iti salas, ta iti silid ni Richard. Pasensya mo ni Jinky. Kastagayam ti ugali na. Okay lang. Maaklon ko, Richard. Kaya't na nga iparupa kanya. Asyak ket may salaang at trabahador. Tess, Ngamdyak kaya't nga iso ti agbalin abos ko. Ngamin, amangan no sa anak ang makaanos. sana bale. Saan tang agbayag dito eh? Apaman ang maisuro ta iti rumbang aramiden, ha? Agsublitan ni Jay Syudad. Diyak kaya't ti agbati dito, Richard. Ngamin, talaga adyak magustuhan ti ugali na. Saan ka mapilit? No talaga at di mo kaya. Awan ti makunak dito pasdak mo, Miss Jinky. Mabalin mo ti mangrugi. Ngam adu tinasken nga isaganam. Adu ti rumbang agatangam para iti kusinam. Mabalin ka di at tulungan na? Saan ko ang mabalin ti agbayag dito eh? Iso ang mangayab kalaangan iti tangdanam at tumulong ken ka. Okay. Ni Tess. Gapo iti ugalim, di na kaya tagbati dito eh. Okay. Miss Jinky, no saan anasaya ti pannakilangan mo kadag iti adda iti babaam? Amangan no awan pa iti may sa abulan ti negosyom, ket malugi ka na dagos. Gapo taagikat amin a taom. No siya ti boss. Naskan ngagtungpal dagiti tattaok iti kayat ko. Saan nga iso dati matungpal? Gaputa siya ti mangsusweldo kadakwada. Addakan ka dayta. Sige.
dumngeg ka kadagiti amin nga ibagaken ka. Iti kasta, makapangrugikan iti negosyom. Ngam kang runaan na, baliwam ti ugalim, Jinky. Di ka mang tagibasit, gaputa may saka abak na. Hello, anak. Kumusta kan? Rabiin, anak ko. Apay ko man rabiin, mama. Adda ka ngamin iti sabali a lugar, anak. Agda nagak, gaputawan ka dito'y balay. Anya? Ay, di ka man nagkatawa kasta? Okay, aklang, mama. Awan ti pagdanagan nyo kanya. Jack makaturog, anak. Ngamin, awan ka dito'y balay. Ni mama, kasla ubingak pa'y laang. Italaang amaya dayo ka kanyak. Alakit din, mama. Maturog kayon. Okay kakadimot laang di tanapanan nyo a lugar, anak ko. Wan, mama. Awan ti pagdanagan nyo kanya. Ala, maturog kayon. Ay, sige nga rod, anak. Agan-anad kayo dita, anak ko. Bye! Ay, italaang amaya dayo kanyak ni Richard. Iso adakkel, tipan na kaikawak. Awan mo't gayam da Richard Kentes, iho. Nagbiyahe da ka no? Uwan nga rod, papa. Alang nga ruden, mangantan, tapumanaw tan dito restaurant ni Richard. Saan ta pumanaw, papa? Agyan tabit dito eh. Apay, iho. Kaya't ko nga obserbahan na kiti agpapay dito restaurant ni Richard. Tapay. Kaya't ko lang makita. No responsable damat lain. Sige. Sika ti makaam mo. Anya tinaobserbaram kadagiti agpapaay dito restaurant ni Richard, iho. Awan makunak, papa. Isugaya man ang talak ni Richard amang panaw iti restaurant. Wen, iho. Gaputa na sayat ni Richard kadagiti empleyado na. Papa, Iti damo nga umayak ditoy, nakasaritak dagiti daduma a serbedora. Kat nagdamdamagak may papan kini Richard. Kat nakunada a nasayat launay ti ugali na. Isu asay-sayaten da kano ti serbisyo da, tapno sana maupay dagiti customer. kasta gayam, papa. Kasta ti makuna amang imatmaton iti negosyo, iho. No nasayaat ka kadagiti empleyadom, nasayaat met ti panagtrabaho da. Sige, Richard. Des, uminom tayo. Cheers! Cheers! Uminom tayo. Di kayag danag, siyak ti gastos. Ngamin, siyak ti nangawis, kada kayo. Sige. Ngambasit lang ti inuman tayo. Di tayo kumasobraan. Wen, awan pagdanagam, Richard. Oh, Des, di ka agbabain, ha? Agorder kalagta iti kayat mo nga inuman, wano ka naman. Sige, ma'am. Kan, sorry, iti pa nagsasaot ka. Ngam di ka agdanag, gapo tanasingpet akon ka. Kati kayat ko, agpagayam takuman, ha? Sige, ma'am. Pagayam ko ni Richard. Iso, apagayam kamatan, Tess. Kasta tinasayaat, Miss Jinky. Okay, uminom tayo nga rod. Sita, sumipngutan. Ngamawan pa'y laang ni senyorita. Sigurado, napanmanan nagmadyo. Taday tamot ti sigod ngar aramidan na. Awan bibiyang taditan na. Takwarta na mo ti imadyong na. Sa bagay Ha? Mabitlang. Kita ang tigahit sita. At da babaeng agsit-sit-sit. Babae? Ha? Ni Elisa! Sita, Dong, sa anak ang makapagbayag. Imay kayo lang kinumusta.
Nagbiit ka mo ton. Di kagdanag, dada kami laang kanidong ti tao ditoy. Adada Sir Oliver kan senyor kadagiti pasdet da. Ni Miss Jinky, jak amo tinapanan na. Nagbiyahe ka naw. Jak mo ano sa dino tinapanan na. Kat ni senyora, sigurado nga inton agsapa sumangpot. Ta sigurado nga day di madyungan. Isungawan pagdanagam, Elisa. Alakid din. Intayo di taunag, tamangan tayo pay. Saanan? Gaputa sa anak nga agbayag. Apay ka din nga agapura ka, Elisa. Kun aguray ka. Nagsukat ka di iti number mo? Tadi ka mo ton maawagan? Wen, Sita. Ngam saan ko amabalin nga itad kada kayo. Ha? Ha? Apay ngay? Umay kayong tulat ta sa rungkaran dito eh. Kan pangaasiyo ko ma. Tadiyo sasawan ka ni Oliver nga imayak dito eh. Sige, matungpal. Ala, amom ka de, anak kalidliday unay ni Sir, tadi na kan makontak. Kaya't nakakanula ang ama sa rungkaran kan makita. Saanan, Sita? Iso apang nga asiyo ko ma. Tadiyo sasawan kan kwa na nga imayak dito eh. Ha? Ni Sir Oliver. Umay ka, Elisa, aglimang ka, darasang. Wen, Inak mat ilukat ti gate. Ayan ni Sita. Dong. Abdala itay dito'y paraangan, sir. Amangan mo imunugan. Ala, umay kan, sir. Umunagtan. Tainak mangisagana iti kapem. Dito yak perwal. Agbalami isak pay. Anya ti kayat mo nga inumahan, sir. Kapay? Inak mangisagana. Sige dong. Kadagyaman na ka. Mabiit lang arod, sir. Tainak mang timpla. Ay, nangilamangan nga tani Sita kan ni Elisa. Ay, amangan no makadlaw ni Sir Oliver. Dito'y kapala ang harden, Elisa. Takitaak no imunugan ni Sir Oliver. sige, Sita. Aday di paraangan ni Sir Oliver. Sige, ingkan, Sita. Amangan numabisinan ni Oliver. Mangisagana ka iti kanan na. Ha? Makaammo akon apumanaw. Inton makitak nga imunag. Anya? Ingkan iti ayan na, Sita. Ngampang nga asim. Tadi mo ibagbaga nga addaak ditoy. One, Elisa. At tuyin ti kapem, sir. Agyaman nak. Gusto ka di mo't lang titimplak, sir? Wendong. Agyaman na ka. Sir Oliver! Ay na, kunakno ni Senyora ti simangpot. Ha? Si kamot gayam, sir. Ay, amang ano mabisin kan, sir. Inak mangisagana iti kanam. Sana ka mabisin. Agkapiaklatan. Ay, sige, sir. Dong. Ada ka di asawam? Wen, sir. Adda. Nakalpas ka di ti panagadal na? Ay, saan nga rod, sir? Nagpatinggala ang iti high school. Gabuta, inasawak mo't ngamin adagaws. Kitaam, dong. Ha? Kunak ngamin a 15 years old lang di asawam. Ay, 18 years old mata. Ada ka di anak yo? Adda may sa, sir. 20 taon na. Oh, makitam, dong. 15 years old ni bakat mo, idi inasawam. Hoy, sumardang ka man, Sita. Marayawa ka da kayo adwa. Ket si Kasita, ada ka di kakabsat mong agad adal? Adda asar. Adda pa'y lang iti high school. Okay, siya kung ti makamo iti panagadal na iti kolehiyo. Ha? Ket ni bakit mo dong, matulungan nga gadal. No kayat mo? Ha? Pagsaritaan tayo to na imbagday ta. Agyamanak. Imunagan da Oliver kan Sita. Nila ang dong tinagbati iti ruhan. Tayjay.
mapanan ni Dong itigate. Agawa akti mapan itigate. Ay na. Sapay la kumatasaan arumwar ni Oliver. Dong! Agawaam! Inakon, Dong. Itulod kan, Elisa. Umay kan. Darasam! Adto'y tibayad ko, Manong. Sige. Kasano itan? Sigurado ang nakaturugan ni Madam Cristina. Mabain ako nagtuktok. Umunag kan, Eliza. Saan pala ang nakaturog? Kaya't naasawan. Inururay na. Anya tinapasamak kan ka, Eliza. Imawag itay ni Richard. Kat dinamag na no simmangpat kan. Kat imbaga ka saan pa'y, gaputaawan ka pa'y mat. Adala sinarong karak agayam ko, Madam. O anya, nangan kayo ka din, Madam? Inak magisagana iti kanan nyo. Di na kun pakadanagan. Si katimangan, tamangan no di ka pa'y nangan. Kan madlaw anabannog ka. When, Madam? No kasta, umay ka ni Jay kusina, ta isaganaan ka iti kanam. Siyak? Isagana anak iti kanak, Madam? Apay, dakas ka di? Nakababainan, Madam. Siyak tirumbang agserbi kada kayo. Hadula amin. Ngala, umay kan, taing ka pa'y mangan. Naskan amangan ka. Laglagi pam nga agdadagsan ka. Naskan anasalun at im-imatam. Iso adi mo liwayan timangan. Madam, agyaman akunay. Gaputan nagsaya at kayo kanyak. Nasaya at kamat, Eliza. Iso an ipasig kon tibagikan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo a napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika ti ragsak ko. Agyaman kami itin kay panang tarabay.